Kani gade Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kawe kalong yeng kebadan hamaulai mau yong japung dongrum. Kala inglut khoj dien bakading kala kem bat bam do ya ka yeng borokoi. Kani kala ja minta kasngi thok dieng hakapor khandash teng menstem. Hakapor bagi trai yeng kidang lek trai. Kani ka yeng gade ka joinkong Jessica Majau. Kaba shushong wai ringkat ulok bat sanut ki khon rai dan bok amshim na dan ba minsau namar ba yaki khon badang ret lalik bu no haying kemi. Namar ba kadege caka bakham jingai na kasurok bat kadege yeng lintang ki paramajan kimla ban pendep ya kini keding kat hadu bakala bam lot ya ka yeng borokoi. Nakaliang ka New Trap Youth Council HYC Maulai Circle hapa ka jingelam jong ba dan bok Carling do kumu presiden kila lej ban no jingirap de ki tiar shet jingshen bat ki jan kinep kenang ba kinyo ban penan kam kerke. Haka juk kapor UMLA badang syajet thamai ka Maulai constituency uba PT Saukme ula lej ban jingo ya kini kalong yeng bat a jingirap arpo hajar tengka. Kene mesti korbangi dang sitingsian tengi la pelip kan la pelip ngala khuj ye cuma demi ni mun di jindi school don iPhone dawan pat ping kala ini tinggal dong nang tai bener juga sutu bakani gede kakam kabak hatemir kabanale jungi da kumno ngi de banale ye marngi sutu haba bonsin ki jingja ki bakum gini ki nong yarap nane ki nong sunyang ki yile ban randen Henry lada de ki kenja tamasa ki jingle sobha lane ki jingya khawai ki duhalia le sing la bolong ki babon ki no shata tingi ngani thoi phi ngi lap sen ni ki kam ki basobha ka ni ka si ngi lawan khnang ban ya susi lang ban ai lang to contribution usunyang uban hei kat bala la bor jong HYC no sarkar iwan hang ne ngi pen pa ka ji susi om tang mo phin na len jong yeng mo phi susi ya ka jing do leng ba ka jing ing khong lot ka ne ka yeng jong phi ko mang lei i shim la pen sa wat tang i weiro i kyar i ba mo phi pinan kam man sni ya bukan ngejakan nak liang junga komunum ikwan adon ba kajing skos ai nak bentajo nak yeng ka balamat kalong ya kami ke kajing ja de kajing ja kalong ka ba soksi thang ba do ka pergi scam kalong kamtam nak liang ada lok kalong wujud ada lok rot silok ka khun kalong kajing pangnut ba khaw kamtam do kata nak bentaka kajing ja ka soksi de baro hingim la ba kami ba khaj ka diga na ba dong kam de kajing penya ni do ba khaj beri tu kamha nam ta ni ka yeng scam kan ni ka jingja ka beraja ka long ba scam ka long ba ana pelong ya ki nak liang boleh slok ka long kena phai ba suble beri tu nak jong ka plan scam to mata ka ladu kan ni ya kan ni ka ladu mata ka yeng sem ladu ya ka jinon ya ki tiar gitar scam ka long hapring jo kan ni beri tu kamha nam ta jong boleh play ka la nanti nam ta ka joki nang play bakin bit kan biang ka sebele syahmat kita la nanti kamha suble mar ke bro ka long nak liang ka jingi ka long ka beri tu kamha dengan orang tua kumnu ikmat juga jong kamulai konsesi bar kum tu hinga ngala perkhat bah kalong ikum kini jinjiahan ur ko mendek bagi don kam marmar ke jingeram de to kom bolong matahi na kadang jong kamulas di blok na kada sipti thmai ki pisa tengka na kadang mulas di blok kalong ke kum tu kalong ki parpha sepo kamulai kum tu nang sepo melim de to na kadang merwas dong la pon yu krom sebab lawan tiki ni ya la ka jong di benda kadang jong ahi kan ya la ka jong skam kalong benda kadang jong ba snong
Sistem kalau bentuk kalau ya ki jinon kamporo mo. Itu thok na ju ibaro khat ye ni jingja ko wi sa thok show video melim blong. Sekadar kejongar ko sa ala kopi nang ya lar kejong. Lang boleh begini yo penyerap kalau nak kalian jongar kejong nak kalian jong. Jong kamulas ni blok kejong tengah ngasa tren hisibit hak bedena mata kani kana mungkin dak marmar. Te tokom hak ni jingja nak kalian jongar kalau ngin sa sanction arpo jar tingkah. Mokong arpo jong stu mata kalau ngidang long amli 4 mata atas na padon. Ting sirap syap stu sanction mata arpo jar tingkah. Nak mata kani jingja kalau bah scam kalau bah ini dokter ai berit boleh beli ke dan pin untuk joki dengan sepek itu kalau kani tik kalau simno mata nak media scheme